dakle, potpisivanje sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji sa Evropskom unijom, kako bih rekao, jeste jedan administrativni događaj, da budemo precizni. I u tom trenutku potpisivanja, bar kada je pitanje javno mnjenje Srbije, postojale su mogućnosti da se dese dve stvari. Dakle, prva je da to potpisivanje ide negde na ruku demokratskim opcijama, proevropskim opcijama u Srbiji, pre svega mislim Demokratskoj stranci i koaliciji oko nje. Dakle, to je bio jedan mogući scenario. Drugi mogući scenario je bio, dakle, da to ide na ruku Srpskoj radikalnoj stranci i Demokratskoj stranci Srbije, jer bi, dakle, oni uz neku dobru kampanju koju su pripremali mogli, dakle, da utiču na birače koji negativno gledaju na taj događaj i da ih onda više motivišu da u većem broju izađu i da glasaju, dakle, protiv stranaka koji su zastupale taj sporazum. Tako da kažem, barem u tom prvom trenutku postojale su mogućnosti za ta dva scenarija, dakle, i pozitivan i negativan. Međutim, ono što je dobra stvar i ono što je pratilo potpisivanje sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji jeste, dakle, dan, dva posle toga, već prva priča koja je proistekla iz tog ugovora, to je već priča sa ugovorom između Zastave, odnosno između države i Fijata. Dakle, to je konkretizacija samog ugovora i, dakle, jako dobro je bilo to, kako bih rekao, od strane Demokratske stranke i njenih koalicijnih partnera, dakle, je to dobro bilo spakovano u sljedeću priču. Dakle, da, evo imamo novi ugovor sa Fijatom, ali on počinje da važi onog trenutka kad mi prihvatimo taj sporazum o asocijaciji i stabilizacije. Sad, dakle, sam sporazum je za većinu birača mrtvo slovo na papiru. Međutim, ako iz njega proistekne ugovor sa nekom velikom firmom koji znači nova zaposlenja, nove poslove, veće plate, dakle, poboljšanje životnog standarda u Srbiji, to onda, dakle, već direktno utiče na birače da se opredeljuju za tu političku opciju. Tako da kažem, u ovom trenutku se bar čini, dakle, posredno je sam sporazum o asocijaciji i stabilizaciji doprineo porastu ili će doprineti porastu snaga oko Demokratske stranke, dakle, ali prosto ostaje još stvari da se vide na samim izborima. Dakle, ja mislim da je to pre svega te druge bočne stvari vezane u sam ugovor, dakle, kažem, Fijat ili eventualno neke stvari koje će još slediti u ovom međuperiodu, da su one pokazale veći uticaj na javno mnjenje u Srbiji nego što je sam sporazum.